ngin perkhatru balai se kamna dei tangga diga thum kapta akabang ngirap yegi jingthum gijungi kan rengin company yaro yegi perkhat gijungi hakawai pat guru kom perkhat karap kata kaloro hakawari jingri so kumat lo hakan kapor mata hani kidon rusibun kapte bagidang nori jingri kinori masi kinori yegi wai pat kija jingri kibala ban kersian hakakamai kaji gijungi badru harapan ai yang dilat yang bagi dia yang benar kami yang nombor kadok berkunta terten. Habang ipai akan dibentar oleh sekadan lada kipet entah. Karena dijaka hakari kejong ini kibala kibadak kadok tang nada jakal jauh. Yaki masih ngapan orang asam. Yaki senang lawan rak laduk na Punjab. Ya kita kaya hawan rada Andhra Pradesh. Lesi lada haba kipet kibreu na kitu kistit kin amba. Kinong bekhalia ide kibreu kibarnus patam. Nama kat ya kaba kide ban bam. Ihaban kit masyaallah. Mudur yang mentala lada ya kini baro ngilak ban bu ngilak yang ban sen hakade kajaka negari kejungi kapisa yang bukan tu jaban kalaksak no. Begini kiba kilesiki kimat kiba kongsan nagaba kajik slow juga bilang kiba ngide ban perkata nagabanta ban lamra ya kita ya keimlang kesalang kebarius pak pada juni keimlang kesalang kebala ban kersian dalade mane lembah ini karat karya keba day kemudian kampa. Nah kalian ke office kejungi ke office jong video ngim dan kata kabanta kaba kongsan na wede berkarap kalian. Hakaba ngim don banta ban pet ya gitu kita ndre kawe kalau punya. Nah kalian ke office jong video bade ngidon kalat ya kaban kersha ya ginorep hakaba naki skim kijungi ngiju yarap ya kinong rep hagaba ngi snaban penbha ya ki jakarep kijumki ngi sna ya ki jakasa pada kisem jogi merap kijiri jogi berkunta terter ini kilat kibana kalian ke office jogi ngila ya kawan yarap kabangi pet mentaro kabangi ngidon kam ya kawan perkat lesi ku kinong rep bro kalong ba ki jakarep kijongi kat nang bi isni kinang duna kadang kapor agwara let syaritai sekitai Uttarakhand Syarmuzuri kadang dijaga kebat don kini kilum di Malaya kilum ki kencang ha barangkali kijing kencang jung kilum tidak ketut ni dijaga ke pemadan baksa isbat ki sana riat susu sepo diwat hari ini dijaga ke pemadan kendiat apa deh kini kilum bro kibru kiram ngapa khat hade bahaba lese lada kini kibreu jogi bas itu kibreu lada ki poi se kini jaga jogi kinjau umat nase ni mat khamat kene jaga hanne kabal lese kanlong kalau bawah bandre itu segi isra'na ijaga haki bakenjang jogi lu Himalaya tan kendian ijaga ro bamadan ile sitom bandre kani ke baku ginaurat ileban lesing dewan perkap apa ijakar kijongi kat nang isi inang duna henry unong bam pade man kasi unang pun